Bwana sana mutegeri Oro TV nuntu bagwita na mbere utegerete Oro TV kende kuthomithia mantu za maingi jegi urimbo kinandi na urimwiti na mbere twinturene egakone na tujite gutegera mantu jegi urimbo matuma na igutegera urimbo matuma urabuka kuretera mbecha ti urimbo matuma ki tugagwatanira na murimi Bwana Ken Murethi uria ni murimi wa matuma na ejirima matuma za na njire kinandi kana utaramu po kinandi ugeta kuraja mubango ni murimi seraruku Bwana Ken inkuona uroja limite na matuma leo nande tukiambiria wambiririe urimbo bwa kuri ndambiririe kulima matuma mwaka wa 2015 de kulima ya mbere ndona jena thoko na nijoteria mono kiri bara mbendairia nande ankuria Bwana Ken tutethite mundeno jwaku nkuona ora juthongi no roja menyerete na niki urimbo matuma ni nkuona inyorithite ng'ombe na into bingi urimite guko na marigo niki urimbo matuma ndabonde nontu wa thoko yajo tontu bara bangi ndene Kenya ntuku iyi bashokete kurea irio bila bya gintwire na etoma bitethagia muno nkuruki erera muciari agwita akagura mugate kunenkera na bawe kula breakfast nkejaja nkenje toma limwe tukale una njeko ona kinya ndumye mama na ndinkuri eni ntuku iyo urenda kuga na igituma ikoka mugate ka uwo ikoka mugate la tunditambe shingi mu kompeta kugura mugate nikabankara katuma ka kukenza ke breakfast yero kire ona kinya lunch ukono na ankuri Bwana Ken kituma ukimutaratara cyo kithithia kenda ikinya kana wambairia na kirurimbo bwa kuba matuma wambiria na ya mbere ma ukenja mutaro jwa inchi igire kwinama ugaita mithetu ile ukeja watandika kiratasi weja muthetu jiro ugacokia alafu na ndoge kira organic manyua imboreo ire mate wombore ya iro kwithithiria ta bore bumite ayo isuru bore njomo tontu tena manginyo kanu boku bonge ya joko ngania muthetu na de kuma wekira laini ukejo kenja irinya kuma ajo wategera kuma mwankaja nifiti ijere kuma kiri itoma kimo mwankage kikingi ne to mana jojo ole le kali nde jara ndimbikire mite kwanke mutana ujo kimta gitonyi daye ndatweza banje tubete tonda ande tetongano tongano na dafta ukajaroje na kuringa pipe ndego oje rogeta kratas rokaethia tamuwa nande nkuri nuntu tugwita matuma muro na matuma jamenyerete muro kweri jaka bona ikiratasi ne tukwanda mono jabongoma jakabongoma nkuru kinya jamuro kitumi ni bya kodongoma nkuru ke jamuro nontu nyojo roje nigwe muone ngwengo ko bimera ko kya to makara kya ba ko magari bobo ngimono ne to mana de kurali tetie ite kurali na de to ate to balere ikia na nuri na nchubya sheko na de akora litetie weko litetie na kuma muthetu ne ai goro azazu kuina mande goro kuinza urajabwa kirinya ke urajabwa ngana kenda gituma yaku kethera gikinya kyango kira kwenda aje tarandi ndenjere marinya ja fiti ithatu kwinama kenda miti mbungali ya muthetu na dimbe yanke andambi ndewekira roje ugekira roje kwana rotonye sasa okirata sidegeko kiu na diyo weja tutuge tatu we ande tumara na kituma kira kwigituma kira kenda kana size fulani kya thoko kiwango kiko nande na tati tuma ya atubara bayinje barambendairia bende tuma le kojuria kilo emo na ndiko na ndikirinya gya ku kenza kina
kikaria atakenda gikinye kilo ile okwenda Kienja ilinya ya fitinda kwira ithatu na wali fitijire ngenda legetate ndoda ndikinya ndimba kumata yomba kumata ndako yokinya yombo kurukia kilo emu kinya geto kilo jena mifuna Bwana Ken menya tarambu bweru na antu baba ingeta babuiji na nujeke inyo ntwira bwetu amiru matuma tuli mana muro no to tindanira jo na kithomo giki inogitire yagitire kwe mutaramu ndongere monete kwa internet ndamushwa eja anditana akuthomithia urimbu anthomithia urimbu na ikethara kuri ambere ukethere mbechingana ikethara mbere da kethere matuma ndendia nkurukie shilingi 110 ya mitera mingi ndendia nura ntenderia ntu bakuye nkurie au enderie 110 na nkuona matuma ndeze na sasa ngikuona ongerete na amuro no wandite ukithithio kana ndambiritie ndawite tiamba beria naja au ndio kuona je na faida tino ndacokera kuongera narora nkuona ongerete naguo ndio ndacokera kujongera ande ndajeta monka dale irongororia to ngite ta kinyame kawa na njongere nditho kwa kumba kwa yituma na gituma kuringo thomere kina thoko mono mono na kwina kiri urimbu bwaku imathina ze kujara kurukaira kiri urimbu bwaku ba matuma urumkithene yamboleta kiri urimbu kwa ya roji akirera me roji ro project tukwera ruburi kweja kana kiune kira kiri ruburi kweja kwa ntoro kugitate utoro kana ndo kuona njari yakwamba kweja nkuona za wabene roji kuna ndejura nkuona itera ti murimu arejura ti murimu piroje jagetie tukuinga nona yumengole tangirira ndiro mbere yankagidate na roji rwa tangikeu rutemba kunywa inyo mwere yake ronganye taya nande kureda upunde ya roji tangireu matangi yaira kuna nino gwiti roji na ndiro changamoto okay na kitoma kigata imirimo ali kitoma ikanyira roje gitigawa to imurimo tondu kuona nyumo tejejo ntukurukira gitembi twagitate uyero agiro endete antukwena kutena roje umana dita ndikwambirwe wekira ndikinya nego na sprinkler wala madango kinyi clean tondu kinya dango lele ibya kora kinya no bawo kamero baba kuyaja bwa bara nyoru guru mutwe mwana nyandira rukunda biko rothongi muno guma kiriti ke mabura yaja Bwana Ken ndiro kwanda kwinto kwendo mbire imbi na mbiwe kaira okwinjeri nya yaku okujukia mbeo oikemuti imbinge wikaira kiriri nya retuma no kaira mujuri iko jo tetha ile kuthithia mbikiri gituma tetha ile ali kuthia tumya tuterethiro twe muthetune na ndikende tuma ya kulethetho ri mutangi ile kura kana lina vidundu kinyaka liko kana gaiko ya mujujo tetha ya muno na mbinge ungala ya muju ukaungania na mboro ukaunganio ukadukani na ndimu kenda wikira roji ili nyenelea ukeja na ndimu ukambeja kuanda ne kirataske kionde ukona diskisi yonde ndaunganirie muthetu na mboro na muju joko ndasho kana ndio kirinyene ukale wikira mbinto bi Bwana Murithi nkuona na ndino mbitithia boya uri mbobo waku na nkaigwa nkibwenda lakini ndingendo mbira ethera nuije kiri munda jojo aku andite matuma nara ndeze na nara ure mbedambije ni tina bingana nabyo mbedambije tondu nuko tamutaro kamutaro jo tule haja o mutajo na matuma magana iri ona aja mitaro iri o hii mitaro iri je magana jana o hii jana na ndina mitaro nkuruki 10 na
nandiki nuntu ina mitaro nkurukie 10 na gituma kimwe witharo irigirite ke kwa kiro ingana nandikira uize na ke tayari gwikwa thoko ndekaira o gituma gimpa kwa kuye kiro imwe kan imwe ni ontaraira muno muno na kitumbo kinya uijire ni kinyanya kuna ndikituma gya kuke na kiro ijire imbi average na mndajwa kutuge we na itina ngirizire edra we na itina ngirizire au nande na kiro ni ijire iu kiro ye ngirinya toko no ikorwa na mbe chingana 50 ngirima kana jaire ngirima kana jaire wow nande bado ko gintu ke ngindinge ndombira ken matuma ije karo fertilizer ya tutekara fertilizer kinyambi urikaire mboleo kwa wingi mboleo unkona nande wandite matuma jaku nkona jataranirite lakini nkona jaimbene jati kwa jathine kulimira ria kana iria riri tanga matuma iria kwanza nande ndakura akunikaira yombe guru iria ketho ande nkugithate na tari gateithia nande ukunikira nite abayetande kuina yole ringi ndekira rujo ketho rwakaranga sasa ro wakarigitare izi beta multi ukandikira okay kenda liole tachi rujo rwingi nande kwigore mbubo akuba matuma budongi sana na nkuguro muno ikanya karoto agakega kumenya mantu jege matuma nande atute tugwatanire na mutaramu no atwerese ulimbo matuma na kinya changamoto iro tu kana mathina jaro kurukaira kirurimbo baku akombugudura tutariria yenya mbona takiro mbobo ndio ni kwa ya roje tontu tumera roje ro project kwentu ko mbiri kwetho kwenda roje watho kiumia mbiri kwa roje jana kemonka rugorerwa mathaa makai enjiro kwawo na ndio ni ya changamoto lakini ndio tangirewe ntebeke mo Ibwa sana mutegeri wa TV tukumba kutha tukwatanira na murimi wa matuma bwana Ken Murethi agomba gututariria mantu zira kurukaira kana mantu zira thithia kirurimbo bwa kinande bwa igirimbo matuma tutete na mbere na mbango jo lakini atonoka kanini lakini tuichokera tukachokera na mutaramu wa igirimbo matuma ugeta kuraja mubango ni murimi Sharuruku mutegeri wa TV tuguchokera kaire twitete na mbere na mubango jwa murimi Sharuruku na twitete na mbere kuthoma kithomo kigie urimi wa matuma tugwatanirite na murimi Ken na bado tugwatanirira na mutaramu bwana Kiambi karibu sana kiri mubango jwa murimi Sharuruku ibwaga yes no tubonkaribisha na mubango jwa ni na nditambire kurima matuma bwana Kiambi twambaire na kiri urimi wa matuma kiri mutaramu bweru bwa urimi wa matuma urimi wa matuma yenda kuira antu bonde ni paunea project yeje na ndaumire no kuma Nigeria ndiye na matuma ja kugibya bwaga tomonga tuthe twena muro kenda tumba kwanda matuma na kulinga ne thabulira ndaina rura kuunga na thoko ya matuma ingi tenwa into bya matuma with a product inyingi no tumenya gutetheka na matuma jara tuja gutura ja ndawa na rojine na miro yatu na ndeja na advantage na disadvantage no matuma na jo twanda miro na area jakaraja kumeria magita na magita yonde na kaire muntu atura rojine ukiora nande igita ronde ninyo ekira mandu futi ujete murune wa matuma ukinyaga nde guru mwanga ujiro ite ura la mandu futi eni kenda na itukonda kulima ulimi bwo na ustarabu nande no ukirekia kulima ukinya kona erenge ukiambira ndeje nge iri kumere erimba iri kumere nyuma kaire rekuma na tena na ale muro utimenya kuthimira irio bira itumarure kare no ntubwa mbere itumarire wekira mboreo mbure yura yaita na mboreo area nande kwau
na gutigi na roje runumba ojo bona Kenya bwire runumba kuthimira ituma rukwenda na ikomutha na mututuma no turenda kure tuma no mututuma ndikamakoba na mututuma mungi nkurukira ringiru terwa rungi na ndore ndombera kituma giki kya tukarima na jojo kitikira kimuro na rore ku gituma rugwa kya gituma kya rugwa kina koga jukangi kituma giki rendo mbera giteu gajubu ye ndena gukura nyina kumatumenye imbie tume tumare gaja ituma ligajaga non tubwa excess water thaira ria akona rire kwenda kuma muro na litira itwa muro na nde ikethiretera antu agutaro rujuru igatuika stirwe iri ona rundene yayo na umabungwa matuma jategajaga igitera jategajaga igitari akwarite ukeja kunje matume gitarira kwina mbura ria kurite iyo matume ya mengeje thajagaji ende mbura regia eko eokena na gutena mbura nyingi iyo ngoja mbairia kuruzi roje na nande au no yaje na mututuma jo mungi nande invest get technology je yeto ni ati igitara to kwenda ukatha matuma no to nyie ya roje twanyia roje matuma je to igitara ukatha je ketha je na mututuma jo mungi tura tuje customers beto bakenyo nye to thia mutujo baraba ingi banyo bakomeko bakiwa wow yuju mutujura to kwenda no ntu yuju yo to the best product ya to kwa tukiendaga twitithie mutaratara za kwande tumagiki tugitemuro na ora tukake thithia kikure bwega jojo kiambirire kya urimboina okay nandi kiambire kya urimbo turi ne kumenya ne ata tukathithia muro tuyite rojene turete muro ha no tugituma gicharaga muro na tutumba kuthithia kende tumagu kendera gucherwa kidichara kiri muro na ara bwambere tuja tukenya tukenya mutaro yaje uko na jwenja jwa fita ijere warie no raja tukenya fiti 10 nande mita ijere na mita 10 na tuaja ituchoka tukavukania jurume bona Kenya bwire tukavukania mbore ubwaga buru na mboreo kuna ndo getia mboreo ya ugetia mboreo na tigira witire wambe ovukanie warikio kuthukania bya gwatana choke mithetu yonde karatasi ne karea na karatasi ngutika no kona ntiko kau no kona gatire nyiro konde kathio tutiga gap no ndo kuja kujenga twitaga adding up ande ituma muthemba ju ande muthemba ju ire menene tujukaja kamute of the tujoga tukaja kamute tukagita kamute ka size yeje kana kamute irinya wa kamute irinya ritho nene nkurukia mutu tuza kugita wikira ntuni yagu kamute ka ijagaka inda kethaka ijagaka kina kethaka arami aketha kena warie ko tinjera kibanga ari tinjera kibanga no ntuka kunyira kibanga na ku affect kiratasi kira twikire nduguru na tugaga warikio kuthithio u itumana ku ubati mutuja kujua tuma ubati kurithima actually ubati kurithima 9 inches kuma mirine azo kuma mirine ukari tonyithia nduguru 9 inches no ndwara kuna manda tunjira linyara la fiti mwe nande ko wekira 9 inches already ukabete injingira to cha aro yiro kabaru ikaraga na ro kabaru ikunda ma na bravo na gitumi mono ke technology ji ni ate karatasi gakurigira rujiro tegana mebo anduguru nitu choka tukajira motion no nto rujiro ta ruma gikimera na njire chionka njira evaporation eje kwara rujiro karuka wakundro waitia guru na njire ngena yo ni erishing rujiro na mandugu na rutumira gutumirega rukena manara nandi kuri rujiro tegana manara anduguru niyo tutumaira karatasi na iguru tozo kwa motion urajo na matuma ya teria nyero kwa nimete boka yojo imuremi ocheri kidogo atatandikirite lakini wana atandikirite bwaga au gutumenya kuonekeria mutegere wero TV pia twite tugekira matuma ubatu bathoko ndingata twite tuone urimbo matuma roboga tutethia kana uria tugakura no urimbo abo turetere mbecha ndingata twite Bwana Kiambi tukuma mundene kuona ura matuma ja kuthongi na tuga tuje tuone nande ubatu bathoko tukuja matuma je twajo nande tutathitha ya taka twambairia na untubombera matuma ja mbere kuthambia
kina to maguta numura inara bwa mbere boja iri torike tukuja thambia no tumatumanya into biri tuthambia ruguru na twachoka tukathambia tumariongwa into biri no gutiko tuteja kumania matuma na ndiko gatwitithia mutaratara jwa gwikira ogatu gathoko yes tutana ndo tuike machine tukagita itumari into 4 pieces ni itumari mundena amba kuriuthia aya itanga maita jana kidhambi nandi kuthambia nandi na tolike tujathambia kuna rucio tuga tugekira aja twina rucio mithemba iri kuna rucio uru tharo ndo kugitanga matuma na ndu ruiru tugiatu rwikire au soka machine tutumeire tolike tukuminga nande twarike tukunya matuma nginya tukathithio nande slice wikoma irincheke ou nanto slice ikomba kuma rimwe na kiumbe kuthieka oigita o rimwe kwou tukita icheke iyo ou na kiana kiumbe kila kire uniform kire uniform utega tekure kedra inene ingrupi yenge kenda kiagara kuma chumaniria igita o rimwe nande tuma tukit ikariyo na tunde tucheke iture membrane kidogo jeu nikenda tunde tuwaponya machine ne tumbe kumaniria o rimwe andau twalike tukuthiria gutererwa ituma tichoka tukenya ndiye kulita nande uteru rungurwa uterwa ruguru na iruro tutiteja ruguru twita ruguru mundene na tuyatwaru na twachoka twarwikiro indi nande ga tuchencha ya rucio nondrino na rucio iruro mba kugitanga vegetables nande vegetables na tuigitanga dogo tu komenya chire of the same komera chire of the same size aya nande ichumari kaliuke na nande igitana na uchumi la kuumia na chumba kuma na mbomo ndo ndene emadha jana jatano iro batukubaro kuma naruko baruko dhiwa nondu tutenda ruma mono nondu rukoma mono ukarutu ndo vivinge mono ko na at least kuba rumi kyango ya 70% na kene romba kuma ni romo tekaja kuma mbere rongo ndo jamaa kwa nene janga ya kwa nyi kumoro kuma mbere rungira ndike ndo ra kujita yari of the same size ande kuma tuwatonya hii section nyingine uratumanya Naito gwitango ge ndongi ara kaome. Ndona ora twagitanga tunyamu twetu na to chips. Nande
dryer ni oi inkona intoma ura kugemetwe na u mantu za mathongia kimwankana ara minandere yo minande na ine ngugembi minande ni kumia na ntubi kwa mbitu ibya kumba kucheroje ukomba kumba bintu bikana byomba kuma ene kuchia na njira very systematic kenda into byomba kumira na njira njega na ura guti ini bacteria kana virus kana bacteria kana fango chuma kukurira ntwaja muntu igi andogo ndokuba igita ndokona murutira na mwakire jo munanda zo kumye no mwanka jo dro ju imbio zo kana no mwanka ye jimbije na kataskive ikilagina ho muntu kataski kumba ko observe kikali ya sora yani kumba kujukia ristia kataski kiriguru kumba kujukia ristia cheriwa kombo kiwatanya chikomba kutamurta muntu okaumando murutira jo kigwaja izinge mono ko mahome murta jo gatoka jonyie ko nara kwalite mono wakaraja ndaika ijire wambira kuthina na no kucheru rujiru monga rukathira mwini ko twanda gugitangwe manaja rugire kenda wikinya thitha no thasta na mugwanya thinyanya kenda tugina tugatukwanura kairi sawa nande tume yako mia twete kithina hii sawa ya twali kendo kuma ana ndwaya ni tugetu byoma tujayo yo to binya machine na tujaga tukabie tura aja ndio ali byume kabisa andi bijaga amba umpempe chumi tuwe na nande twalikia kubibyo ni ati nomujojo daikaliyo na chiver dry kuna nde yomi kuna ndiko dia kodora kwingugi imbudu mono ndo andi yuju to achoka tubita mutu yuju mutu jura to kujithagia ne yuju mutu jwa matuma juju na mutu jwa tumaira bairo kuruga mutu jwa chapati ukongera no chapati ra turugaga umaita dache na fiber inganu na chedra che very poor in nutrition nande kituma getu twa gita nare kuleta kithina nande bibyo to na final product nande exactly kuma tuma mndene tumemndene tuize kumia tugita chip to chip tora tumie tugekithina tutikira haya kumau nande ijine very final product ijine nande mutujuru ngombe ko rutumira kiriyo muthemba yondo rwa kitha chapati okuruga kithiro kuruga nkara kithiri kuruga irobya mwana especially ana barabati anto utina kuruga irobya mwana choka udiaga na gachungi na gachiko stress uchionde nando ukajukia mutujuru tu ukajongera kiriyo bya twana na kaumira bobonje kabisa na kaumira karibu boga mono and then kumau ange to inya to kumera ruguro na ruguro na rururo roro na rutu toka ropa inatimana topaka mutujojo na toka paki ruguro okay jojo jojo kudona hizo zo kira taratasi na to ya tuto hii hauna na esa medho ko ijaira hauna sa medho ko ijaira mbuyi kwambirinya ku mantu kudongoma ndendo wali muyuthi mto mwithi umbo mwira atero kwenda kwambira ulimvu ndenda kura nzaga chetu kitiko tinda mutindo ko haso jua ai ko haso and doing a lot of nothing njo ni mundene to karenze guru to bange bure me matoma boture mira matoma to bugurire bugiembecha na bukale jabangi nande uri ma matoma na bote kwa sejo tinda kurima tija ya turi mana ara mari mbene ugatinda ukura maria gitarombe jajo wanzu andere bote karonana bote nto bokona na yogerie weto gintu ja kurimira na murungu othere abutharime na mutegeri wa TV ono tukinyira muthia jwa mubango ja muri micararuko na tukuthoma mantu jegi urimbo matuma ngakwira rima kwina umithie mbita kome kenywa murimi kirurimi bwaku wa matuma menya atiri kamutaru kamita ijiri gwita mita 10 kakamataga matuma 200 na wagituma gikuweja kilo ijiri na ukikurahirwa gituma o kilo chiringi 50 ukona chiringi 20,000 uwo murimi wena tumitaru 10 ugachionera chiringi 200,000